konstituensi. Hanya tengok kumde bala dak sarkar kamla patra kam ya kan ya. Namaria kan ya sarkar udah dupat bawa pencop. Enggak mana udah mengamat hai berkat pencop ya kan ya. Ladak sarkar kan terakhir kan ya kelelo kita berkat di sarkar bagian mino salahnya terakhir dapat ba. Ya kan ya tetap. Namaria barang mau yo na yik pada. Karena yik kikpai sa sitom na batak ikon. Banyak penyo kami penyo jam ikon samla kita tam ayu riwan hande batam kita kikme kita boskor kita kamai kita kaji nak bantak ikon le dak imyo kinong imyo ame dia tak kami legenda chanong penlai unyo kan tak ikon ya kalau we kan deban mi lo tang ne na mar kat me kat ya ikon dayi kami kan ka basno kan kabangi hapan ning ne mai ide kilong kami ba ki paket ka ting jenjar baro kacing ketu bangi tak sarkar ada sloto hi diri kasih tak ada perkat kan nawan ban mud akan bale kan jak sakakan kepada kam kabangi ki pai bangi dawa ya kata di bandingkan di banding lah di bandingkan di banding kisah lo kami baro ko to we badan lo kami mi lo ban kon sama ni lo pat lo kami badan ndai ban ang ban mi tak away siya nya mi lo baro baro siya nya wan kum ka jing smoke khia ya kam na ma kan ni kala bandai ka yap ka im ka kan iba arjan ko tandai dalan ya ka ba laj kadai ka bagay he balain kin bang siya kan jubor ya kan ni balain kin bang siya kan jubor jan bundale no ya kan ka kam ka kalasukin ba kalasuk bundale no udah pensitam ini akan hadukan ya kan ya yang mau pensitam kan ya kan tambol ayo asy dire marwe ulabeng yin nam sia ije khanang yung nang ni khanat ba un la ya ken ki kam ki ba un yasat ya yu khro kujor ndalabi na yin ba ya ti pana ba un banyak cat banyak kete dak na ko khro wan mandi benelen tan la dia dan kelang paksa nong kalikai inya sia sebenle bangta jengle paksa ka ba kan le lom khat ka bade kami khalaya de bade kasap na pemusia jing semua dong ati kalau bagani kesoka kam perkhat lem hukum ya ka kumi penjong ni samla padangi ngisa ino hadir hato menuki makin kli kan ipat mental se lembar gini ki nong yang lam jungi ki le da lembar kumni hato ipat hadan haru lenting ni ya ki samla hadir mental se ngi but lembar lenti jumba update ku ni ya le ki cikut sa akan ki le kam kata jungi silap yang sulong sa ki beri beduk inom yo kai tak tunda lari ngebut ni gila he dikunjungi kalau hijui patang tahi ke apa patang ngangai pada sokaru kan sengap dengan ke jingle balong hi kalau we nomor makiru kin hadir kin sahe kesasan kisah teman dan makin bikin dipeti bakumta ki kino yalam bagilong makin peti bagilong kita ke kisamla kinongi makin long sisa makin yayeng bisa kemat dengan le ke baha panonra ke timbahan matakari lembak ka jingle tu ini ba dan jungi long hi dong yalam kari ke jendriu long hi pa na duman swahi dan bandai be yang sekian po assembly di mauhi marwe berkat bagi bagi para khotbu dia le lang i hato mental se cukup saat ngomni ne hato ko sokar kan le ai ne tapi lemata haki babun kasua ke election baru ke kare sepangan ke subdivision polisi saya pentang ka along mensiapin atau mereka seki ke jokian dia kan sulungo bagai kumno kinut ke penmi ke tian basim le kumno kinan ka jisau hang ke mesin yu bekidot ngamlau kita yang jongat tengah so kan ka jingla jong ka sokar ka ka jingi ben ka jong jongi kan yu samla jongi ujiran ban wat kam ban trade business ru bisa khang haki high level kumong hoi ngomong baru kalau kita lagi don kiba ya kam di business ngrai om baru ban trade business ngrai babun hi na ko kuliah te depend kam sokar ada ngipe jaga distribution policy kam kata tang ka bah kam tungjam kan ga kata ka akademi bro kajing puli putih kumang iya Islam kiba lalinyo ru ki parado fasnam jongi ki samla khasi jongi ki bawan ki kedan ke bahasa khmat koi hanu katobles teng balik puli doktor kimio kisah reject ndai kiwi pat kham da bisini kham da keno ya pan keren ke jongi sya kiwi pat ki bayo that bishon ni da kismat ni sakhi ya kata ini pat kiyo balik puli doktor kiyo balik puli ki profesional course ki ba fair kato kata kam da jingle seliang khmat telada de ka sarkar ka bas tu ka badan ni kata ka mensim ban pek kham da new seliang khmat union no kumbaong iba adan ka de ban thong da ka komiti ka bakal pam banji de ki expert pakin banyak ya kan ka kam ban bishar hai ka don hai ka laj hai ka duna ban pun pe ka reservation berarti tamar kumbakalong mentah
Namar bagani ka roster system ni ka try kam ha karkum kajing suatu jong na kan kita asyibun yang gigi samla kasih ko boleh. Kung baong itu i follow samla mo kan pai ka pola da pi kimla pen be kum kini gijing ya ki samla kasih jong ikin saking sulai katakan jai sya bala da king sulai samla ulah start te pakali kan jayu da king bulan ang start di ka sulai kan dia ni okem berkata ka jing sulai ngan ong nan suang tangkum de kanam sedang nak law na tau kan sedang nak kini ke Jakarta baik kan long ke bama adu tengah syong ai ka sokar pen kre mania syam ke bakum kita tetapi kimla ban ben mardo reka reservation policy tak kata ingin ko ban kini ga hok kita ki para garu jungi siklam ong bangin kini ban le benjiki gidawai la ka jong aya ki ga bagi deban yo yang iru ai to bangi deban yo tak kata kalabiang kajingkran jong kanurim baka PPP kayang kasai kadar kiyang kata kanurim iklam long komunal andai dek ini ban kino alam ki badan sarkar ki perlong komunal ngam dakwa banjir ketengtan kita lagi parti ki badan hak sarkar ki ba hak manifesto jong ki ka resolution polisi ka dekawai bikin review mentan dalam puan ki kelat lu kelak lala air de mano basyak kala hana ki keno paj ba open job tang kata sim kita ngut berkeno paj ba la depan paj la di ayu ki la le bagi don dan kajing semua ran kajuang gak ngerti nu kasih jong ni wajib nut Buaya syak, Ubashida, rekan kuai kata kapur, maka tak ketin kan jano. Kin om Yosu, kini misi kasih wong sidang ujung ni. Ini sau kasih balong ready banyak pun punya. Angkat pun sau balik kilong punya. Ada long kunta, mano janon keno, mano ya pelihi mapi, masa posisi keluar saya pelihi mapi, ba benong yang ni bengilong punya. Kalau kau mati tak kata nggak sudah mano ikan sebelah ada bidang suriu, bidang perkat bangi kisah melakukan ya kalawai ka jongi te subha le ka badan kam ba pindai ale politik seperti ayu ye kitu kijingkran le kidon kihe na no yalam jong ka parti to dan sarkar yang ba ada pribadi ka reservation polisi kanja ka jing Islam kanja kumle kumtai kilong komunal ipeni ka jing ya kum kino yalam kala da bansyum kila bansyum kumno pan pribadi kita ka jing ya remati peni kan wan katai kum kita ka kino yalam sa jika makin betul bikin pelaju pada orang pet kan negara jengya ingin pembaik nangi. Nanti kini penban kita ni pet kita jengya layak sakmar kindoan kita jengya. Kita kim dek kinong yalam, kita kilong lilam kita. Kita bersuku kan jika kerdan lah kajon. Kakak kumka kerdan. Ndai bangaben. Ikam start maki pala ban yang ngaru. Kisuku usai ke baro. Maki hendai penban kile politik. Ka politik sabab maki kile kam dek kata good politik. Kadai kadarti politik. Kabakis nohun baju penbik pajak malakasan sedam. Namar katong jong ki along ta election job sarkar tang kata labiang